гаҷкорӣ нави маъмули санъати ороишиву амалӣ мебошад, ки ба ҳунари кандакорӣ вобаста аст. гаҷ як намуди санги сафеди мулоим аст. ҳанӯз пайдоиши ҳунари гаҷкорӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик ва ороиши хонаҳое, ки бо усули гаҷкорӣ орома ёфтанд, ба замонҳои асри миёнагӣ шабеҳ медоданд. ва мегӯянд, ки мардум ҳанӯз вақте ки илму дониш ва фаҳмиши онҳо дар ин ё он навъи ҳунар тараққӣ мекард, аз ҳар гуна ашё ё маҳсулот кӯшиш мекарданд, ки барои ороиши хонаҳо, барои ороиши мавзеъҳое, ки онҳо умр ба сар мебурданд, истифода мебурданд. ва аз ҳамин ҷиҳат онҳо кӯшиш мекарданд, ки навъҳои нави ҳунарро ба вуҷуд биёранд. ва ҳамин буд, ки дар қатори ҳунари кандакорӣ, дар қатори ҳунари оҳангарӣ, дар қатори ҳунари чӯбкорӣ, ҳунари гаҷкорӣ ҳам дар фарҳанги мардуми тоҷик ворид гардид, роиж ёфт ва то як андоза имрӯз дар шаклҳои гуногун сайқал ёфта истодааст. гаҷ санги мадании махсус аст, ки онро дар қурраҳо пухта дар бинокорӣ ба кор мебаранд. хокаи гаҷ низ истифода бурда мешавад, ки он хеле маҳин аст. онро гулкаҷ меноманд. гаҷ ки ранги сафед дорад, дохили биноро равшан мегардонад. рамзҳои гаҷкорӣ дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккул ёфтаанд. имрӯз онҳо ифтихори зебопарастии мардум ба ҳисоб мераванд. дар давраи асри миёнагӣ гаҷкорӣ дар ороиши мадраса, масҷидҳо, мақбараҳо ва ҳатто хонаҳои истиқоматӣ истифода мебурданд. гаҷкорӣ шаклу навъҳои гуногун дорад ва пеш аз ҳама бояд бигӯем, ки аз зинаҳои махсуси ҳунармандӣ иборат аст. яъне гаҷкорӣ дар заминаи хушкихолӣ ба вуҷуд намеояд. гаҷкорӣ дар солҳои қаблӣ бо усули андова иҷро мекард. яъне дар он иморатҳо, масҷидҳо, хонаҳое, ки бо усули гаҷкорӣ оро дода мешуданд, ҳатман бо хокаи махсусе, ки аз кӯҳҳо, яъне минтақаи махсусе, ки сангҳои сафед доштанд ва дар натиҷаи боришоти зиёди борон он сангҳо об мешуданд, такшин мешуданд, дубора дар офтоб хушк мешуданд. яъне бо усули табиӣ кор кард мешуданд. аз он мегирифтанд ва дар девори хонаро ба он аввал андова мекарданд, пас аз хушк шудан болои он нақшу нигорҳои гуногун мекашиданд ва бо усули махсус, бо кортҳои махсус онро гаҷкорӣ мекарданд, яъне нақшу нигор мекарданд ва ба вуҷуд омад ҳунари гаҷкорӣ. дар шаҳри Конибодом низ устоҳои гаҷкорро вохӯрдан мумкин аст. Зокирҷон Фозилов яке аз гаҷкорони маъруфи минтақа аст. санъат худо медонед беохирин. санъат беохир чист, ки ҳар кора нозукиш аст. корое ки ҳаҷмдор, ҳаҷмаш калон, корое ки ҳаҷмаш нозук, майда. ҳаҷмаш майдаро мо метавонем ҳамин наздики худамо карам. нозуки кор ҳамин хел, ки чӣ хел шумо медонед, устоҳо ҳамин хел кор мекунанд. мо ҳам усто медонем, ки устои кораш бисёр ба зеб хушрӯй. мо аввал хатогиша мекавем. наёфтем устои нағз. агар ёфтем ҳаракат мекунем, ки мо аввай бо нағзтар кор кунем. ҳамин як коре кунед, ки як инсони дидагӣ дилаш ҷиғаз кунад. ҳамин чиз ба давад, ҳамин чиза нозуки кори мо ҳамин хел. ҳар як гулаи ҳамин хел мечинем, ки ё ҳамин гула кандакорӣ мекунем, ки дида одам ҳаловат мебарад. мегӯям, ки ман ба даврао гул чинда дӣ. ман чинда метиҳам, мебинад маъқул мекунад. ҳамин чиз маъқул ки шуд, ман ва як коғаз бимонда сиёқалам мекунам. сиёқалам кара кашида тайёр ка коғазаш ки қатъи метиҳам. устои худам ба вай мечинад. мегӯяд устоз худатон чинед, ма мечинем. карнизои мана чӣ хел дисоитон, ки элементҳо карнизои бучаки, ани бологи ҳавзакова, ҳамин
элементҳои мо тайёр кардем. Фризо мешавад, фризи бологӣ, фризи поё, ана сони стум. мо чихерӯсо мегӯянд калона мегӯяд, болошаги капителаш кати, ҳамин чиза мекунем. бояд бигем ки ҳунари гаҷкорӣ 99% пурра ҳунари мардона аст ва нозукиҳои зиёдро дорад. Яъне на ҳар кас аз уҳдаи ҳамун иҷрои ҳунари гаҷкорӣ баромада метавонад. Ва имрӯз бо тараққиёти илму техника, албатта он мушкилие ки солҳои қаблӣ дар ҳунари гаҷкорӣ вуҷуд дошт, то як андоза аз байн рафтааст. яъне коркарди технологияи гаҷкорӣ ё ки пайдоиши маҳсулоти хом, ашёи хом имрӯз дар шакли корхонаҳои фабрикавӣ ё ки заводу корхонаҳо сурат мегирад. яъне санги махсус ки дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ сангҳои махсуси сафед мавҷуд аст, дар корхонаҳо коркар карда мешавад, хокаи он дар халтаҳои махсус фурӯхта мешавад ва ҳунармандон танҳо барои рехтани қолиб, тарошидан ва оро додани хона аз он истифода мебаранд. яъне гуфтем ки қаблан бо усули дар ҷараёни солҳои зиёд бо усули боридани борон, об шудани сангҳо, шуста шудани тоза шудани онҳо ва дубора хушк шудани онҳо агар истифода мебурданд, имрӯз корхона дар як муддати кӯтоҳ ва бо теъдоди бениҳоят зиёд он хокаро омода мекунад. офаридаҳояш дар хонаҳои сокинони маҳал, қасрҳои фарҳангӣ ва тарабхонаву чойхонаҳои миллии вилоят ва берун аз онро зиннат бахшиданд. Номбурда ба ғайр аз кор кардан дар дукони назди хонааш, инчунин дар омӯзишгоҳи касбӣ низ ба хоҳишмандон ҳунари гаҷкориро меомӯзонад. зимистон маҳлулаша 60% гаҷу 40% об сал ғафз карда мерезем, ки тез шах шавад. вақти тобистон ба 40% гаҷу 60% об мерезем, ҳаво гарм ки ҳай тез қоқ мешавад. ҳамин чиз ҳамин хиял элементҳои ми тяга ки мен радиус мебарорем, ҳамин чизои ростак, элементҳои ростак тяга мегӯям ва элементҳоям ана михел чиза се вайкати мерезем, якумаша 60 ба 40, 50 ба 50, сон 60 ба 50. мугад процесси тоза рехта гирифта наша. ба дарнаша михай орнаментҳои мешинонем. чихелги хел шинондан нишон додан ку ҳамин чизои ҳамин хел мешинонем ҳамин чизои. фармоишгар агар гӯя ки ман мегӯям ин националне ани худ мошад. мугад вастошин ани худ мошад. дизайни он вастошин кит карем метим ҳамин чиза. агар гӯяд ки аврупоги гӯяд аврупоги карем метим. якум дараҷа ки милли ани худ мо меистад. туристон мебиён барои милли ани худ мо дидан мебиён ку. ҳамун олмонам, муттаҳиди америкоям, шветсиям, финляндиям ани моям мани заргара кораша, гаҷкора кор, кандакора кораша дидан мебиён. чандин устод гузашта бирафтагӣ ман медонам устод Усмон мана музеи Тошкента дараша кардагӣ, музеи Душанбе дараша кандакорӣ кардагӣ. мо бениҳоят ҳурмат мекунем устодҳои мана ҳамон устод дида мо ҳам корҳои дида ёд гирифтагӣ ҳамин чизоя. ҳунарест ки пурра шабоҳат дорад ба ҳунари кандакорӣ. яъне кандакорӣ агар дар болои чӯб сурат бигирад, ҳунарманд дар чӯб аввал нақши нигорон мекашад, бо кортҳои махсуси пас онро ороторо медиҳад. ҳамин нави ҳунар дар болои хокаи гаш ки имрӯз бо истилоҳ алибастра мегӯянд, дар болои он сурат мегирад. фақат бояд ки аз дигар усулҳои анъанавӣ ҳунари гаҷкорӣ бо он тафовут мекунад ки фақат тани девор нисбатан ғафстар андова карда мешавад. яъне ҳамун хокаи гач дар тани девор нисбатан ғафстар андова карда мешавад. ва ҳатто метавонад ки имрӯз қулабҳои махсусе аст ки дар қулабҳои чорхунҷа онро мерезанд, сипас бо ширешҳои махсус дар девор насб мекунанд. хуб мо гуфтем ки аз зинаҳо ё ки даврҳои махсус иборат аст. яъне 7-8 зинаро мегузарад ки баъд пас он ҳунари гаҷкорӣ пурра омода мегардад. қабл аз ҳама интихоби хока аст. дуюм шӯридану андова кардан дар девори хона аст. хуб сеюм кашидани нақш аст. чорум буридану оро додани он нақшҳои зебо аст. чорум тоза кардан бо шоткаҳои махсус аст ки он кортҳои махсус доранд худи ҳунармандон аз он аст. панҷум сипас онро ранг мекунанд ва шашум дубора онро дар ҷои даркорӣ насб мекунанд. яъне бибинед ки чанд зинаро пайҳам мегузарад, баъд ҳунари гаҷкорӣ то як андоза сайқал меёбад.
дар коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан низ гачкорӣ ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи масъулин қарор дораду дар ин ҳунаристон гачкорони моҳирро ба кор ҷалб намуданд, то ба касбомӯзон ин ҳунари ниёгонро омӯзонанд. таваҷҷӯҳи ҷавонон низ ба ин ҳунар зиёд арзёбӣ гардид. Соҳроб аз минтақаи Рашт ба ин даргоҳ омадааст ва маҳз ҳамин касбро интихоб кардааст. варақа болош нақш кашида, баъди нақш кашидан сӯзан қатӣ суроғ мекунем, баъд болои гаш мемонем, гашта хокалата қатӣ гузаронида, баъди гузаронидан сӯзан қатӣ рӯшан карда баъд кор мекунем. асосаш тезганҷ мебошад, дуюмаш гулганҷ мебошад, ки гулганҷ барои тарошидан, тезганҷ барои таги асосаш, ки вай сахт мешавад, мерисад, нақша меқапад, ягон ҷо вай намешканад. гулганҷ барои шукуфондан, барои гулу баргои буровардан, барои хушругӣ ҳамин гулу банду навда ҳамино. امروز ببینید یک زمانی شده است که مثلا پوشیدن کرته‌های پاپور یا نقش چکن از دوباره مود شده است و این وادار میکند که جوانان امروز هم چکن بدوزند. یعنی هنر خود از خود با وجود میاد. ما کسی را مجبور نمیکنیم که شما چکن بدوزید، اما وقتی طلبات هست حتما چکن دوزون. میبینن که از اون منفعت هست، درآمد هست، استفاده از کار میکنن. به همین مانند دیگر نوع‌های هنرهای مردانه، مثلا هنر کنده‌کاری در هیچ دور زمان از بین نرفته است. چه از جانب جوانان، چه از جانب کهنسالان همیشه اون رو اجرا میکنن، چون که طلبات هست. با وجود که امروز زردیوری‌های مخصوص برای آرایش خانه‌ها با وجود اومده است، اما برای اونه که نقش طبیعی داخل خانه باشد، هنر اصلی طبیعی داخل خانه باشد، همیشه سعی کوشش هست. هنر گچکاری هم در قطار همین در همین شکل است. بابای ما، اجدادان ما استفاده می‌بردند. بسیار تاریخی قدیمه دارد و ما تکیه به دانش‌های همین اجدادان خود تکیه کرده و با термин‌های همون تاریخی نوزیکی‌های کسب آموزنده ایستادیم و نمایش‌ها دسترنجی شاگردان ما امروزها در تمام قلمروی جمهوری آرو داده ایستادند، من کارها برده ایستادند، خصوصاً در наврӯзгоҳ پایتخت در شهر دوشنبه جوانان ما خدمت نشان دادند، در خوجند در ولایت و امروزها در خود شهر بوستانی استراحشان نیز بسیار موضع‌ها را آرا داده ایستادند. در نقش نگاری هنر گچکاری هم رمزهای زیاد نهفته است. مثلا در یک کنج خانه حتما نقش خورشید یا آفتاب رو تصویر می‌کردند با کنده‌کاری‌های زیبا و مخصوص که نورهای آفتاب رو انعکاس می‌کرد. همین طریق گل‌هایی که دیگر در آنجا انعکاس می‌کردند حتما رمز داشتند و به عقیده مردم هنرمند و برای آن مخصوص در داخل خانه و عمارت‌های مسجد از آنها استفاده می‌بردند که باید که همون نقش نگاری که بالای آن تاثیر می‌یابد باید که تأثیر خود را به حیات همون منطقه یا به حیات همون خاندانی که از هنر گچکاری استفاده می‌برد رسانیده باشد. مثلا در آنجا نقش گلی آفتاب پرست کشیده می‌شد که اون رمز خورشید را داشت که مردم در زمان قدیم میترویسم یا که مهر پرست بودند، خورشید پرست بودند. بعدتر دیگر نقش‌ها هم به همین مانند یعنی رمزهای خود را داشتند. تو این حالت اومدن ما کاغذ قلم گرفته در روی کاغذ نقش تصویر میکنیم. بعد تصویر کرده شدن سوزن خطی سوراخ کرده خاکلته خطی میگذرونیم. بعد گذروندن رنگ اثر میکنیم. یکتاش بود شدگی قریب اینش هم همون بود شدن قریب آمدگی ایران یا 3 روز 4 روز پس بود میکنیم. бояд гуфт ки коллеҷ аз рӯи 12 ихтисосу равияҳои ҳунарҳои мардумӣ мутахассисони соҳибтаҷриба омода мекунад. чун мушоҳида гардид, дар ҳар як ҳуҷра ҷавонписарон ва гулдухтарон мутобиқ ба завқ саргарми иҷодкорӣ буданд. диққати нахустини моро ҷавонони гачкор ба худ ҷалб намуд. خب اصلا در فرهنگ مردم تاجیک اصول انعنوی استاد شاگرد موجود است.
یعنی وقتی که هنرمند در خانه کار میکند بیرون از اختیار اونه که پدر او رو مجبور میکند یا مجبور میکند که به این یا اون نوع هنر دست بزند، حتما از جریان مشاهده، از جریان بعضی عملهایی که تقلیدی اول در کودکی اجرا میکند، حتما نوع هنر رو از خود میکند. خب میتواند که در یک دوره معین با وجود دشوار بودنش، یعنی با سبب دشوار بودنش یا مشکلی زندگی اون هنر رو ترک کند، اما با مرور زمان اگر اون باقی کرده باشد، هر هنرمندی که از پدرش رو دیده است در آینده اون هنر رو از نو احیا میکند. و از جانب دیگر ما باید بگیم که جلب جوانان این مجبوری نیست، یعنی فرا گرفتن جوانان به این یا اون نوع هنر، مخصوصا به هنر گچکاری، این وابسته است از طلبات جامعه. اگر در محیط، در اطراف طلبات به همون نوع هنر باشد، حتما هنر رشد میکند، جوانان رو هم وادار میکند که از اون هنر آموخته باشند. اگر استاهای کندکار حسیات و زیبایی را در روی چوب میآفرند، استاهای گچکار باشند آن همه نزاکت و نگفته ها را در روی گچ میآفرند. استاها میگویند هنر گچکاری در قیاس به کندکاری روی چوب ساده و سبکتر است، ولی استفاده آن رعایت قاعده های خاص را طلب میکند. سبکتر است. این سبکی به معنای آسانی نیست. از جهت دیگر اگر سبک باشد، تراژن چوب نسبتا سخت است، دشوار است، اما اون گچ ساده‌تر و سبکتر است. اما از نقطه نظر دیگر نسبت به هنر کندکاری این دشوارتر است. دشواری در آن است که چوب نه در همه حالت شکسته و ویران میشود. یعنی وقتی که با اسباب مخصوصی کچکار یا فرض کردیم مارپیچ یا اون اسکنه‌های مخصوصی که چوب تراژیده میشود، یعنی چوب نسبتا سخت‌تر است و زودی نمیشکند. اما هنگام ریختن قالب‌های نازک یا نقشهایی که در بالای گچکاری است، اگر هنرمند کمی اگر بی‌پروایی کند و بی‌اهمیتی کند، میتواند که یک نقش را برهم تیاد. از همین خاطر بسیار هنری نازک است و دقت و عصبی مخصوص هنرمند را طلب میکند. خب نقشهایی که بالای در هنر گچکاری استفاده میشوند، البته همه اون نقش‌ها نام دارند، از زمان‌های قدیم به خود شکل گرفتند. یعنی در سال‌های قدیم، سال‌های پیشتر، اساسی هنر گچکاری یا نقشهایی که در گچکاری استفاده میشد، نقش‌های هندسی بودند. من در سال آبادانی پیش کالج مانم سبزدار شد. من در اینجا مجسمه لک‌لک‌ها، ترنه‌هایی که از گچ ساخته هستند از طرف گروه گچکارا جایگیر است. این هم یک زمکری شده است. از قدیم برای بسیار خلق‌های دنیا، از اون جمله برای خلق‌های آسیای میانه، تاجیکان، ازبکان، لک‌لک رمزی تنجی، آسایشتگی، یکدلی، وحدت حساب می‌شود. در کدام ملک و مکان، در کدام دهه‌ای که لک‌لک یا ترنه خانه ماند، باعث خرسندی مردم همون جا می‌گردد. چونکه از جهت صاف بیولوژی لک‌لک در جایی که جنگ و جنجال هست اصلا لانه نمیگذاشته است. بنابراین باز همین لک‌لک‌ها اگر طلبات شود اگر به فروش هم رفته شدند، لیکن برای نمونه ساخته شدند. اون جایی که مردم بیشتر به اونجا تشریف می‌آوردند، تا یک اندازه درآمد داشت، استا حتما دعوت می‌شدند برای توجه بیشتری، مثلا هم خارجیان هم ساکنان گرد و اطراف برای کاروانسرای‌ها هنر گچکاری بارا داده میشد و مردم توجه میکردند. وقتی که زیبایی باشد، تشریف مهمان‌ها با اون منطقه بیشتر می‌گردد. از همین خاطر در چایخانه و بستانسرای‌ها حتما هنر گچکاری زیاد استفاده میشد. خب بعداً چون تکنولوژی پیش رفت، شرایط مردم روز از روز بیشتر اومدن گرفت، مردم کوشش کردند که حتی خانه‌های عنعنوی خود را با اصول گچکاری آرا دهند. خب امروز ما می‌بینیم که شکل‌های گوناگون قالب در رزین آماده است که تنها همون خاکه گچ را آب میکنند، در بالای آن میریزند، مدتی معین اون سخت میشود و گچکاری آماده میگردد. یعنی اون اصول فابریکویان است. اما یگان نوع گچکاری با اون هنری اصیل دستی که از جانب هنرمندان گچکار صورت میگیرد زیبا نفیس نیست، چون که تخیل ایجادی، هنر و مهارت هر یک هنرمند در اونجا انعکاس میگردد. طوری گفتیم صنعت گچکاری بیشتر در رایش بناهای معماری و فرهنگی استفاده برده می شود. در بین آنها بنای تئاتر دولتی اکادمی اپرا بالتی به نام صدرالدین عینی، چایخانه راحت و سعادت، مهمانخانه تاجیکستان، آثارخانه جمهوری به نام عبدالله رودکی در شهر پنجکن، آثارخانه 2700 سالگی شهر کلاب و دیگر چایخانه و مؤسسه‌های باحشمت فرهنگی جای دارند.
аслан ҳунари гаҷкорӣ дар фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик дар шаҳрҳои нисбатан пешрафта рушд карда буд ва то имрӯз то як андоза дар ҳамон ҷо ҳифзу нигоҳдорӣ ва сайхалофта истодааст. Мо бояд бигӯем ки шаҳрҳои қадимаи мо шаҳрҳои Сарафшани Бостон буд, шаҳри Хуҷанд буд, хуб шаҳри Душанбе буд ва ҳамин монанд шаҳрҳое ки дар он ҷо ҳунармандӣ бештар рушд мекард. Шаҳри Турсунзода буд, шаҳри Ҳисор буд, яъне шаҳрҳое ки соҳили дарё буданд, нисбатан обод буданд ва мардум таваҷҷӯҳ, яъне мардуми ҳам хориҷӣ ҳам дохилӣ вақте таваҷҷӯҳ ба он ҷо мекарданд, навъи ҳунар бештар рушд мекард. аз ҳамин хотир ҳамин навъи ҳунар ҳам аз ҷониби устоҳои ҳамин минтақаҳо бештар рушд кардааст ва фикр мекунам дар дигар шаҳру навоӣ устоҳои гаҷкор махсус аз ҳамин шаҳру навоиҳо махсус даъват мекарданд барои ороиши чойхонаҳо, масҷидҳо, барои ороиши хонаҳо махсус аз шаҳрҳои номбурда даъват карда мешаванд. Иловатан бояд бигӯем ки бо тараққӣ кардани илму техника ва технологияи муосир имрӯз рафтуомад воситаҳои коммуникатсионӣ рӯз аз рӯз тараққӣ мекунанд. ҳатто ҳунармандони ҷавон аллакай завқу салиқаи бештар доранд. тавассути барномаҳои гуногуни шабакаҳои иҷтимоӣ метавонанд ки аз ин ё он ҳунарманд биомӯзанд ва ба таври худкор фаъолият намоянд дар минтақаҳои гуногун ки албатта онҳо ин шакл ҳам ба ҳаёти ҷавонон таъсир расонда истодааст ва ҳамин аст ки дар минтақаҳои қариб дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ аллакай имрӯз ҳунармандони гаҷкор рӯи кор омада истодаанд.